oleh dariku takala ate bata bokana ne acara pameringi ate ne channel YouTube YKB Sumba ne panewe wewewa toma data rengepo neli na murida morob Yesu Kristu menda kata medengi tuluk gata wala urina molam rai kata sebaya meda kata sebaya amama ane na surgadana na matalu ki gone manawaramu tilu tole kama ne binare mori bawai koma da oro bawesi doki mawe taka oro manawaramu kama talu e pampakaku ne tole kama baya kalua maga omori ne pampakaku ne tole kama pama wai konge bawesi papangeta atapi ama talu e pampakaku salawe li manawara mori kanyako pareka dekrama pampakaku ne tole kama yama pande papangeta gue maate muri kamarenga go li manawara kama pandege mono kama pawisia wo opi mandi ngarakuana sala bokalam ngarana anamanemu brob Yesu Kristu tagulisu taguku kama pama sapaya amin oleh dadigu lina murida perengenda neloto tadeke waike wali buku renungan wasiat ne ketua nawe lunggu inawe ne toleka palumu denga tadeke waike wali surat Kolose hutu akudana mata aka iyana tukini mata aka limana takana petada mono etada na mata aka iyana mono mata aka duadana lunggu ina lina murida na boto langu takawe ne palumu denga pa arungu tubamu gainangu kakalana ate mono kapa iyana tilu manawara mono kapandewi na karitu tudarigu pa manawara na murida morob Yesu Kristu wa ina iya pateki atapande atekiwe malane toleka palumu denga kambu nawe ne pateki newe malane toleka papakakonda na luage kalanan na luage sanduka nawe mononggop anawe gaika kolenge apa wene pakabuate wa ipodonge ate apa wesi mono kabu ate papangeda apa wesi gai kalumu denga pengunge apa wene pakambu ate kandanang gata tilu lara kawe ne surat na Paulus na paetange apa wene palumu denga na tuba da rappe wano Kolose Paulus na lumunge gai nangu ida rappe wano Kolose kana kalana ge ate da mandungowe pawesie mono kapa iya na tilu pamanora wikina ka kolenge ne papangeta mono ka pandewi na karitu mala tonggola nawe ne pelumbu dengan na Paulus ga inangu ida rappe wano Kolose ka dongge ne atewai amandungo atewai apa wesi barna karitu mono kandane kandi papananga da ne pande papangeta atapia asilu papa marot omondi wali barna karitu udah minggu pemanawar na murida morob Yesu Kristu Paulus na pande pengunge ne palumu dengan na dana tadike dana mapandeke pana tito kowe ne pawesi dauna orna bainawe dana tito kiwe pana wainge ne pawesi dauna mono pandena takana mene langu takange barapuke nawe ne pawesi aina takana awaikina barana Yesu Kristu udah ada gu pamanora na murida morob Yesu Kristu peina ne baranda itu ne ito kaina talumu denga gene tole kanda apa we ne palumu denga da ito nyaki doe patawola we ne pakalada ate denga mono pakole denga pata punutana tu patau dauda ne palumu denga da
Kana pelau kang gelar cawe papanget tananda ne paaro. Pata pakaku ne tole ka atindina. Arosagana Yesu Kristus. Gai kana marawi we tilu parawinda. Papa wilinda. Barana oleh atanda awaina tilu doa. Amin. Beda kata sabay. Pamalangi lang takaw, ama. Neliimu matada mo no maeta pagoy muri. Ayama pande papangeta. Neliimu nyakwe pare kadekramam pakakwe ne tole kama loto mo gede. Liimu ama na palolo mangawe. Kaya na gune tole ka palumu dengam. Kada na tito kawe mama eletawe ne pamboto dengama pakole dengama patapuntana tu batudo mami. Takanggai kina gune tole kama. Ya kalua magamur. Kama lumu dengange. Kama ya kai kuwe meringi we melala. Barana oleh tapi ama. Ne tole kama. Kama tindina arosagana. Mori mamuro Yesu Kristus. Monombarana oleh tapi ama. Awaina titu doa. Langi lang tako mori. Tane ko mane li manawara mo atedana ma iya bu ata arengen ko li. Marai ka dekrage pama pakaku ne tole ka. Ua opi madi ngara kuana na sala bokala. Oro ngara na anamani mu Prof Yesu Kristus pama sabaya. Amin. Oleh dadigu duka kina nelina murida parengan dan nelodo nebula kangge like we subscribe we mono baparatung ge barana oleh danda wadeka ne bata talarange bata paratung ge oleh kaibana bata talarange liina murida Prof Yesu Kristus. Maringina